Pa le vai malai asiata taulanga tangaloa. Ia po le sunga ia taulanga tangaloa wasila fiai. Ele to atele. Ia le foi tabali io le atudu o male vivi inga o le fatunga o le urua ia vai sa fotu po le avai sa fotu. Ia o pese fa matalai le to inga o le ava. Sa fotu fo mai na turua ia ava. Ia o sa fotu fo i tele maleano anoa. O tala tuu matala le vavau o mea sa tutupu ma faa pine faa mawina i le tala faa soropito le aturu. Ia na mafua fo i pena tutupu i le fioanga o se fioanga fo i e ta oto ai ngafa tau tupu o le aturu. Ia a ua filifili a matai le tatou por kalambe le deivanga o le afiafi. Ia ona o le mana ia o le si ufonga ma le fatunga fo i o vivi inga o nuu mafio anga. E mai se fo o le faa matala tala ina. Ia o mea fo i e pine faa mau ma manatua ai ma lawi lo ai. Ia le fio anga fo i o sa fotu to lo le pa ia o le fio sa o faa ma sa o malau. Ia le ati po niu po le faa sau. Ia ala ala tai fo i o le li o le tu lo fitelenga la vea. Ia ala fala fatuna o le liro maiava. Upu fo e masadia i lo tātou waturu ufo mai e la sala fai. O soa la vea. Ia, ile nei la vai ngā lea fiafi le faso ngā au ma lea tufolasa. Ia, u te whaita lofa, mau fo lofa. O le si mafua anga u amatai na i le vi ilea. Walanga i le wha moe i le aso wharaile nei i Manhattan. O le wha moe la o si au laka pi mai le fio anga o sa fotu le sa fai malanga mai. I le te tofitu fo i le Marist. Le sa fai i nei. Ia le ala ia i le la tau wha moe i le po le aso wharaile, po le whiwhiras wharaile. I le no fuanga ua ta ua ilunga ua lawi loa foi. O le, oh no, sorry, not the Manhattan. Correction, my bad. Not the Manhattan. Oh, that was the last information sa o loa le Manhattan. Pa le ua vai tunga i le flyers. Le ai o le fai i le Valu Hour Street o tau. O i la i le aso wharaile. Ia e fai e da tatou i o tau. Ia, ta ma whanau uma to o finao o le tasi o malae faitau i ai to o faitau ina o le nofo apule i sala fai. Ia, le wha moe na i le aso wharaile. Ia, a wā le tatou au lukapi. E ui e le i manuia le tau mawhai ngā sa fotu i le teito o fitu lea na te anei. Ia, ai o avanoa wha aulo o avanoa taua. Ia, a wā fo i le lātou wha moe i le mawai se kupea ngai kama. Ia, a wā fo i ia le nei fo i au fa au pe ai fo i tatou i au kila nei po ni usile dei ia e vala au tuai i suri ma fio i uma o le fio anga o sa fotu ia o lo ta imuai o lo ta imuai le fo le sunga de fa fia ngai nga o se tama fo i tamali o le tunu o i fo o le ambassador o sulfa inga le sunga ia tuala to le foa to pa i Larry Lavea. Ia e ka ua e sa ua le fai ora ka malo ai le ia Lavea uri mai ale tu mua e tau ai matu vai. Ia ai mai se foi la o si uso le tato wo mai li o fa tau malama po le fitale ngai le li o le tu ia Lavea li o fa tau malama. O le foi e fa o pe nei. Ia wa foi le fa mo le sforile la le na a matatu i foi. Ia o le mafua anga le na ua o amata mea tuai le vi o sa fotu. E tele ala nisi o tatou suenga, o tatou nei posiva ma nei fia fo i fasifo. Ia ale la avatu sa fotu nei. Ia o le isi fa moe fo i o le eta pena o le ua vai e tuai. Ia e fo le fa moe o si o matou nu ui vai moso tamore mau. Ia faki a kuia ngi kaimi e uia e le kakope nga me o ele sapina recho a ele a faina ai o nai o te fia lango fa moe o te iloa o wo mai pa anga o le tatou Blue Wave TV la le o manatu fo ia pe fato a sen mai a sapina nei taimi wa ai wa manga fa ko ngu ia ko miki a ngei wo fai ai ele a faina le a to fine o le tatou au nanga le nei ia o ele si
toi ultia o ele si longest and loyal fans al tato proclam e mesi al tutia lela le ia tama fa na usio matou no mai vai moso ia ale mana ia le o la to le stona ia vai le mana ia a va no ale so for really mo sa foto ia na le oats ia ai tamo le mau ia tato malanga mai fo isa moa le tato au ia wi fo ile manuia io e se le au le na sola male manu malo per champini ia ele a faina le tau na lango na ifa mo ia pe ia il fia le fa ile ia o le fale fa fia si uso to fa ia pauli sanele ia ina I papa toitoe ile aso fraile asari aso to na ila ia tamona maula to ia ave ia lau pa anga ia ia nga fo ile vatu ai fo imala utu walalo isi o tato au lakpi ma tato au mai komiti ma tato mo tato no vai moso ia a vatu sa utu walalo e to tsi le fia uma me sia le fio ngale sa entru mo to ye ta yuru le tato au o tato no vai atu le malanga mai sa mo pe ya le maua pe fa mo yo le nei ia to fare me tu manu le ua ia manisho o to sa malanga mai ia au to walalo ai o te vatu mo tato ia o te ronei a mata ile por kala mele ni afiafi ole tu ala lo fo ile sa u ngani ai sini le weekend len te nei langa ngo lako e ave kele kala ole ka fa ma fa vesi I o ia na vatu ala utar sanga au te fa vitai na talia le mai community mata tu sa mo sini se ta to ole fa mai e ma muru me u mar fa mo le mole ole wingo le tala ia u te fa mo le mole tu mo u ngani atu ia tatou le tatou nuu I vai moso ma le tatou wha moe le aso nai. Ia, to ale tai ma tūlanga umai, awane iai se mea ngā se, ia, wafo inisi futia ualu, ia lau whango le po ako e mawhanga I rodi ma. Iyo, ai ma ia usi kairi pe o si kairi ale video gea. Kua, o so umari mai kongore kanga ma whakama ma le tutu le tutu e vai la ia kasir ki kiro ka fa wow he's a businessman ai le lo na o le tau o le ulu ma le fanu e tasile ia o le tu ala lo le na o te vatua ia mo si o tato wa fio anga fo I moso ia fo e wale fio le tama le fale ia e me se fo I lo lato lua ia unema rona falang fulu manule leua unema manule leua ia e unema le unga malia manule leua me falang fulu ia me se fo I betua ia patau ave ia e te nani fo I suafa ia tiu fea ia suafa e tiu wailo tato ia male malu malai ia wa alfa tau ngai to o flat tu sia ta mar fale mal fo muina ma suafa te tele ia o le tau sanga le na ia o tatou fai mea fia ma tatou fai mea tau safia ina ia maea tatou fa moe o ele ngata o le mana I o le seleni maua ia o le tūlanga foi ia e fa au pia ia nisi foi o fufuanga le lei mo si o tatou foi au e si o tatou fianga ia o le amatanga o le porukalame fa talo fa toi asiata e suafa manumalo Yesu Keriso tele lopo le fa baitanga te tau motu atu li irunga le tatou langa le foto au fai tau atu ia ele tasi la motu le sa o le lua le YouTube tele o loa ia le tatou Facebook pe Facebook le okay sei ko sai mai tatou le okay ia le na ia Amelia fa moana misipati sene o le vaenga le aveo le la vasi ma le totelo tatou si le fa mai tau motu o god ia nga fa mo a fa pe e mo mia le telefoni le mele o le refresh ai mai se ala pe a fa pe walu le so ako nga o le maka live ala ke no ya o fa mona le si Amelia fa mona le si tatou loyal fans al tatou proclaim followers ia ai fai ma refresh le telefongi o le me foi le telefongi ma internet e tai pe so fonga tangata man tu foi lo tino ai tau fa longo tu le sistemi pi o tau pi lo tino
o le me mo mia le tae le batu le fa maru ma le ala uri o misa ma tu sa a e lo ni e upu foi la tu no fo mai se ro ka kingo pi pulu ro ka kingo tu lo le ngana wa pega le vela ma tu la fa pena e fa pena uma me re o se Facebook io e fa pena for che fongi io o le ala len tu ai fo se tato wa mi ngane e tau amata tu tato proclam ai ka uma mau mai foi ma singi ala wori o misa ma ia le foi lana tu tope ne ia misa ma Oscar fa ka ele ngoko kuma singi o le ngangana fo ilele o le toe refresh mutulanga fa pena o le melana e luala me ono tupu me fa pea mua o le mo mi o le toe fa ta ele le o le telefoni ia ele dei vanga o le fiafi a to si la auto isi uso ya fatale fa ivalu e lete te eu to vai complain de motu se live ono tangata o masani le olanga fa malu abo ile peka I fa adu masinga ya fatalo fa mo foro fo na imeta tali e fo ile amtango le dei por club le fo ya fiafi fa malo le pale malo le fa totoa malo le ono sai ya io to favor matiute ya fa malo atu le tato por club me fio yo le tala le lei o na tofi le tua ma lo le folau ilangi ma ole tato wa por kala me ai tato tele lopo woto ai tau no mai ia li tau ele nei vanga o fiafi ai o lo fia antai tu langa ua na o le social media le nei aso malunga o penga ta failangi sole e maka uki are tu langa wa ia ile vaenga fo ile e tu sai ana nafi e le vaenga le sama le na tapu ai le fionga le lipa le mia ia ona to ia le observer ia na ia lava fa tal noanga e me se fo inisio minister au vai kula sole wa au mai lava le observer oi wa alu wo news ngale media outlets amato New Zealand ma le to tele wa alu fa soro a ko ai le saunga le ya se taimi fo itato wo atu ele tato media watch tato media watch ole ai ia se tato wasi po le tonu le tulanga o ia ia le ai ia fa mo mo mali ele o teilo o le fa mo mo mali e pe ia tangia mai wale o to ia no wonder why o tele lava me ia tupu mai ia tau te fiu ai tau tu ia tu le tulanga ia sto ina fo sa vesa no mali fa manisi o tu ole nei media po le newspaper ai pe ia tangia mai ua silinga tali se ua se la vea ai pe ia le tau va ia tu ai se I to ai tau no mai se taimi ia le tau sala ia hana mo na fu ita penanga e pe ia tangia mai ua fa se le management yes but it to be confirmed e tangia mai ua le o toe lalo o le fu ita mali e folinga mai ua I lalo o le aula ia inkia ia o la utau fa longo le ana nei tapenanga fo le media watch but ele mana ia le ta utopia se isu mai hana o mana fa isu suenga ele tio ala a tangia mai le alu fa solo a ko ma le alu fa sa we o le tulanga le o ia ile o inkia ia samo o le tangata tonu ale to te silisila mai ai o le ula le nga alu e so sofa le tulanga o le fia o le mota o le sunga le lau le mali to pre fionga le parmia o ko sila o to al tangata lea o le ingi kia la tu sitara le si edita lea al PPC o le tangata lea lai le newspaper le observer Samoa one of the editor but he's a rep for the PPC UK o to sila tu te lo le me wala ina tele na fa finga tai te uno tu ata ni lu to le ua makua ma mafi le me ro popo ori o matua fa ale tonu le isi va nga to sila tu le si o mai tai le tu mai lu morpa o tale na ile private residence o le fionga le li pa le mia ai to sila tu fa tai malu le malo o le nai fai le nga luenga ma
tūlanga mai ai a ko sila mai ku ku o ku skalanga ku mai ile sila mai ta ile nali mai pe atangi o ta ile na o ko sila ila le au ke pisa ku ofu la ya ia leo mala to sila to fo la ile to le po ole tangata le na reportia mai le fa pe na ia tangata tonu ala le fa uru luai le edita le fa pe e fa sa tu ai so fa le alu tonu mana e po enta o matuala ngona i malo fa no la nga e una tongi se mo po o mele wa ia o ko se la ku samo ku so bele wa ia e fia mi wa e fia kamale nga lo wa po ola pata inga le la vatu la tawa no to le fia la una o lo fo ya la to fa tupu mo lo wa ya o to fa meia ai ta va le o ma to ma inga sa po to ti sila o to ola sa mo sa ola inga sa po ola sa mo sa ola inga sa po o ide o va ya kunga pe ale eva mai ile fiki pe ale sa ola inga sa po ale te fo ia ese mai lupe matasila ma sa mo ko inga mela ya ko inga mela la ngai fa ka vale o po o mele to sila tula io mau wa talu fo ia na urpo o ele wo pe wa faye ma fati te inga fa pe ne ya se e fio mai korfala anga ka kawanga ko e afia pe la to fa wa ur mele la tau vale o fo ia wa makwa ma ya mala urpo yo monia o tau la tau to so pe fa fe so oficial korfala pe fa fer fengol mele o le mele hea restoration akwa ula ka wa suia ula ka wa hipi la ka su e la ka fa hipi sei tau su e kwanga o skaili pe le o hipi po ke rasta pe fa flat top le mele la fa a le tulanga le taluana le me foi le wo vai tu vai taluana na pisi le sa ora inga sa po o sa mo ya sila wa ese foi le tulanga le wo vai tu ai le feo i me o po fai ole o isi po ma ve e konga ale fo ala ku le po se vai langa ako fe ro le me mo le te fai tu ar tanga talia e fai ngar PPC UK o funge ye alu markanga kanga ye alu va ai le kupu ofsidi na te vatua fa mata oni ona lava ye alu fa tera no ai ia King Charles ma Queen Camilla ia po tanga ta fo yo ai ako vai mai ofu te ko fa mi sai lungo fu fa mo o to sila mai sa mo ila lava a sinia eritale ko vai ele ti yo fo i sa wana tustusinga e fa miki ya fur fo ngon kuskusi vai ta to ye male mata pongisa vai ta to ye male ako fa ele lupo ala me ko kongo ako fa ya ta to tu balonga e to mo wala to ngori ungol wari e pe o me kot fara ai ta to malolonga a foi mai ia ona fa filo ilo so nga kot fara i ngol tatu pokala me so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a ua lawyer Samoa i nei mata officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai ta ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato officer nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga.
affordable funerals o le tani mo te mitinga o le baliu mo le oti. Mili mo iloa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa I le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātau o fie, mo le la lelei au lelei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tai mura wati lea wa a fatolu nei tula oile ai to e valu minuti on talu nei tula e lima wa kausi se mara ukaimi karure le setoro lo ma fo fo au popo o yu feo ya em fai pi fa pa po mo e sa mo a talo fa to le fa felo ai le sunga le ata wa mo le tolo fa anga le fia fi sunga Reverend Jacopo se uma lo mo fa tua ona le fa ka asa I lo li America Samoa mo le tolo fa anga ia malole mai mo mai bali tapu ai tatou porkalame ia halo fa anga mo po mai a siata ma le atawa ia fa o atu ngol tatou porkalame ngata foi lea ia fa talo fa tu to ina lo tiu malu mo fa tu ruta ina sini Australia se me se aqui o maru foi le ki malu le leila le mo fa ia ruta ngata foi le to fa tanga vaia ia mal tosi ia sofa ya ina fo I Mount Druitt le mafuta mai ia fa tai fo le tatou filo inga ma mafutanga sa mafuta fo ile na weekend wa tona yatu fa filo ai le sunga Godfather I lungo tatou proclame le vanga o le fifi malo se fo muia ma lange ma ya se fo muia lo suka ka proclame ia fa pe fo le sisile mai mo mai Samoa yo kulanga fia mo kula fa lupe ia fa fele ako le na fia bra fa fa ile lo fo le tua ma roso fumo ma lange ma ya e ke kau mai ole faila u fa sea ai sau fo ile kala ile lau mangu ia le lau mangu ia mai Samoa ma mele na tupu yutale no fo anga ole fionga le pale mia le so sofa tu le a kaula mo mai fo ile u po odi angu sange me o po ole ya tawa le me o tupu vai oi o le po mo wa ngala lo ho ngai ki fangam ka ko lo yo ka yo brain yang sau sa ka le ke le ki fio mo ka ro po le leila nga a nga lo wa sa ro yo brain wa sa fa lao po fa lao o le mo ko teti la va ka o le on sai la ngai le senga ro po le le ya mar pa senga ro po le anga ro po le leila la makanga wa o anga makara po ya o po leila nga yo brain ai makomi fo e ka ka yu
e ka kai umi uli ai uru ai elelei ia au vai vai le anga pula e para i wa o miu ai sau tau fuanga langa ever since na tatu fa e ai le sao ia sila o le sao la inga sa po pe o le o kele ai inga sau ai masau ai runga marko inga po o la le o felilonga ia o le aso fina ngalo e ono o ke ya le fa o sila pe fa me ya mau le wala ka wanga ngo for sao ja mo la tula fe ka ngo fa le sila ma mau fo le ke ma le po langa lai le po si dinga langa le sa mo fa dak le papai le ku fa kasi de ruanga e pu ia le vasenga o po le ke le ma ko mai nga pisra o po nga fi ma ku wa le ska ko po alo e fa pasi alo e fi ke su e la o po le nga fo sa mo para ko bene fe sa mo ia ale tu dunga sa ngala le sa ku dunga ma savati alo e pingi lo ile o ti po la mo ko po ia ma fa soala ia ola so fina ngalo ia o lena ta sa malaina le tulanga o ofu ai ele mi so ka uanga va ayaka ia wa o le ta o la ufata ta o na fifa ta o ngai ko kongo official par mi la e ia va ai risiko kere mai ele se me fo fa so o me le ale la sila o fo ia ngo ele va ngai o yu kar mo kar o le fionga le par mi e feo ai mai ele sila mai ka ile ku mai marsi o ki manga sikaiti o le be e fu ele me la o ia a pa pe o fa se ipo que ska ka lai mali ko nga ba o po se o kwa e pura ke mo ngo fo fa a fa lai o e fe do i mal pare mia so le ke mi nga ngi pare mia so le se fa le kong so o fu so e por fa mai por ngo mo ka e sa o ngi le ia la ko fo yo e langa o le fa nga o ku langa ka le o e ka o nga be fa lo na tun o le ofu e silinga lava o nga kupuse mea. Ai ofu e whaare koe no wha aloalo o kanka ne kia le vai. I o ngari wha aloalo mo horo kanka ne. Ai vai la, vai lai, ia mesio ka kou Samoa. Ai la kou maragi sioki e si le vai. Pe mara o ke ringa surmana ia le la pseva le, ke ko mai kai le. E mai tai le le, Ia le. Ai tu manei show te whaari ali o la tau vai matuli. E nan ta whai atua. Ia ka amiro koe maresia di, mana tua la. A kilo ia tu stala mai fafo ia le ok fainga runga Samoa. A kilo I fainga ia mala e o I ka koku skala o e vai pare mia. O e vai le au malo. Po mingi ska fo whoever even fo ile o ia kula e pare kai o rei kuangai po o I lava. A faila e atu ia la winkia ia ma paralangi ma kilo ku ka ko ofu. E puler ka kai ofu ka fao I maroi. It's the same thing. Ole aka ngofi fo ila ko fa. Ia, o lesi ka mai ka ilea ki kiloki a wai aku pe umalava o Dr. Mandip Riley le pai mai. Le sau mai Peltania. O podcast PCC o I Longkonga. O le lake vai aku le ofu lea. O kanga kai poko mal mafau fau. O le sa pau me se le me la ia me la ka kilo le si inkia le ngra ko fakas kuma wa vale e se kai me ka mal o fu me la fa ya lana afa ya e ka mo no le fa ka mala le fa ka ul malanga le al palmia o le private property le ku le se office le no le go fu fa le palmia ai ma ko fo ele se fala la me le ku o le foka ka ngu aku le singa ma imale le foka ka ngu I longa ma ka me fa penga ai aku pe ka nga la paparazzi fo nga se skai fa le na tonu o skai fa aku ngu le fa fo le ka skai fa paparazzi ba nga ai se taimi join mai ia le tausala ia hana mo ta Media Watch. But no wonder why o le lana tau mawai na ia o whaalongolongo tu tapenanga le asole nei Media Watch. O le aia tangia mai wa take over le pulenga a le Samoa Observer. E fōlinga mai wa iai lalo le au inkia ia. Inkia fiki. Ma di tūlanga whapea. Le lai o koe marko inga skairi rea. Ko inga skairi fo lea e au ngā I papalangi.
ai fa ingoa sa mo ai le so fa ai ola kulu le va tungo to inga stadi le va ko ka fa peso so fa fosi de masol fa ingo mia ole o disappoint fo le polo of fa ke yo o spelo la observer ole kelle yo kai miele ku se bari ngol ka kala fa ariko ka se pepa le sing ngol ka kala fa ariko e wa tatu vai la tatu a sa fo i se ko se ku si fa kon e sa fa mo editorial o skai well ele se publisher le se chief editor o ke le lopo le editorial e fo ka sa un quale ai ma se ngo o ke masalo mia la le so kanga ka ma le chapipi ia le chapipi e so kanga wa so se ari ko foi ka kanga always lava attack le fast a mai ma me pi o foi ngai fo ri ko ska ka mai a si la foi e tele na fa nga mai ai a tangata ia la tu te attack ngare fast vai o foi ai me a puruku e a mai runga e o me ali si a wori le si la ki fo le fai si fio fai le fast le te mi fo ia ta pena mai le e America Samoa ia e a mai ai runga e ma tua fa nga mai ai le observer ma tu la fa pena ro binga le na fa ia tu la tala o le ala o sa nge runga o le la o nge wa you can tell le atu le philosophy le fa ngofio na philosophy ave informations fa penei le wa tala no mai le radio and set le tala no mai le PMN le tala no mai so o le ateleso no to tonga pe atu 531 o le ateleso to tonga pe atu mai ia hana tato media watch alu binga le te fa tu o pe se makua ia nga sala makuya a o sa no ngor manino ia man to foi la vai la ia fianga ia le atu no fa ia tu ia na nafi ile meo le avior karase ai fai kau ngai la le mele au mai finga ngalo papa langi me ko se pe o la wali li fai ko inga article lenga li fokusi fa mai o fa sala ko ma events ma activities ma le la wo kusi mai finga ngalo o foi la o vai tu papa driver la tobia ila na foi sianga a ngoso ngai au mai dunga ele li fa ko e pe folinga mai o matua sai kia pe o fa pe mai o le u fai tatou sa mo fa ngale fai North Korea ma o sila e mafua o nga ole ave kala le anga ma le ave kala se o ngus pepare o nga la ia ma afianga ona fai tau wai le o papalangi fa pena o ngus pepara ma media te tele woi okay o fori le wo o activities e o events o me o mongo ma ko kapu masasa ile va e vai tatou e ke lo ele vale ka ko fo fa o le mele wa le va ko fa ko fa makangala ko fa na o ka ngele ku le fo ngo va ku le fo ngo fa ka le so le o si o ele nge o ga al fesiri fo le fa ku pu vesi ai le ai mo se ma fo nga la ko fa lo inga le me nga le nga fa sa le observa o lo ngo winga wanga kala ngo la volenga ai se kala ngo mai po la ma fo le ai mo se ma fo le ho ke mo ku singa ye fa ngai a kong se sau ia onga kako ole kulikunga ai o ke loinga lao ele va le ka kai fafo o le sinu mo ka kai fafo por kai fafo wa la kumenge ki kilo ia for example ki kilo West Peters ki kilo Laxen ki ngo ele va le Laxen ele va le West Peters ngar kwa la comida team oh I find out me por la konga le reason nga lenga ole mele wo lo nga nei il fa nga ino le au inkia ia. And like I said, I think Hannah holds some information in the background or too long. I'll say, "Well, we have too many boiler owning or oiler or running operations." But to me, it sounded like makua fia la inkia ia. A fai ola ia le ioenga ke le akuila epa. Ola ia ile kulanga fo ile le ongiro ia ai sila fo ta sila ia ngi sila le wala fila fi wo le lopo fe o ia le o fiu ka fiu e lu ia le sila ile o pika me mea e o fiu e lu ia kuma nga sau lunga ka ke fa so ai lunga i wa le ke le nga ngi ko fe so ile manka ele se mele anga na me o le sau la fa ali lona fia ta mai mana tustusinga te lo tanga tauma you can see fo ila le eto a fai o yengi ko inga kanga ka fa peta likes e ia la ko legal background leo i fa ka pui me ia ele te ila so na tu fau le kalangoa ma le alu fa alu le manga ala winkia ia
o le vango follow le edita la observe Charlene Jan o se kuskala o le vang mafuka masango ma kele nga foi ese la foringa mai ese la lo for kamale asango ma fa ko nga foi sango o le fo ki kilo so se mela vang e kusia lo ngoa o wis lava e lo ngoa o fai ka foi nga fai ka nga it's not too bad ai o kangaka le editorial o kangaka le publisher kangaka le se ngoa o le Samoa ia o le Samoa ka falanga o Samoa Samoa ele o ese ia le alenkia il kangaka o kangaka le nga pu fa le observer a wai le foi vanga la ikia o nga pu le kangaka le foi nga mai kele e il marsi anga kangaka le e alenga le foi Marietta le foi Sumagai le foi Shavin le fai le si va nga la ikia le kuskusi le va pule la ko ariko se ma le inveske a ingi wo a fonga ia a sumanga ia mangisio la ko o la ko nga le fa la nga pepa a fai foi la ia kai se ia mai ia la ngai foi susuanga a ko ko manga ia ki nga a ke roinga ai sa le wole kum ko ngai ki o e ko ka fa pepa ole fisili le ala ina o fisili ngia le ringa le reaction le wa batu globally enough is enough ole fisili le fa ole ala le mele mana na oita to ia ka ule la langi mali poki mesisi usa mele le mana na oil to pe foring mo menga le after ba nga le tu sa mana na o ia ka ngo feel observer onga ole fei ka le fa inga ya la audi kusa ole ka le fa inga ya la audi le ai le fei ka valea fu ona tango fi ilo le encourage ma pe fe tango fi entertain me ia fai observer as if o me mo ia le ufa le ngila ko right fai me pelo yeah ka pe kala fam su le nga fai ya ngamlo you have no right no right ke fam kala ile me sa o me se I am quale se right que sabe cara pelo ma fai cara que fa salo ma pelo ai foi me ali sia ka mo kuskusi pela vola ngala ko venga mo ka lai fa vai ele talamo ko so ngia fa mo fai kaule ida ari ko talamo ma ngai ia fai ngol kala talamo la nga fai alai outline le ai reasons ma fu anga ngalai o nga ka fia le observer ma foi nga nga le parmia e ka ofi mo singa kaimi sei koe vai polan me se swinga ala ko a ke fako ese famo no la observa le kaimi nga kuli nga fi ngale wa ku fa ino modari ko la me nga ko fa fako senga le na anga fesko fa ko senga nga fi ukaria ko fako senga ni ai ko wa ku arwa nga fi aru ngi aso o ko fanga pare mia a o ko se o le tali o yetu inga mea o le su ai o pomongia feto ai le tula fono ave ia wa manku ole ha vai e o mai maka nga makua fa ia article pe pelo le observer le na matua fa vai vai la so sesia e o foi letter tu fa tu e o ai fa lu ngana sa mo e HRP sa run le HRPP ale le leva le fa mo mai Dr. Matthew Tainau e o ya makiu tayau sorry lesa ia fakonguat observer remove the article immediately as say Alec Ekeroma and the list goes on and on and on tuala course fu io come cosa che ne over course fu me se observer alo wingala le na fatula tala e o tele lo fo wat tau fo il official parmia o tau official parmia male failo kusi ai me se ia lave o nga ngai le lave o ka wa o ke ngofo ia fa ifo singa u kala mele la esanga ku fa wa ya observer pe ke fia ifo mo e ke ngofo ke fa ka ngu ku o me ia e ke le ifo ke ka kala fa sa kara ku wa la le fa nga so fa nga ia nga ke fa lo fa fiko la inga ka wa nga alu winga fa meltalanga nga o ngofo ya o ele sa kala ke ifo fa ia me ma ele fa sa press release pole press fai sau statement o ai foi singa in charge o le picture government o ko kiu ke le amar ko makafa yo ko ke foi pui le official parmia pui le ang o ko ngaruenga nga
se ele fa ko pui o angi pe pelengi me pio ale ko ki kanga ka uma Samoa se article la observa ko ke vai ai post kanga ka irunga ai le mas o mai fa sao ai le se fa ko le lava ma se me fa penga se fai ma fixe ka ko YouTube fa mo le to telo la tole fai ma meli mai ia fa pe fo inga le YouTube pe fai nga tune in mai no Facebook se fai am tau fai ma le tūlanga fo o le tātou prokalame ia fai ma tune fo no Facebook al melna le tupu o le mo kwa ia le si mea mo kwa le hai o se ai kia ngi ka fa pe o ka fi o ko mo nge kai pupu se o se lau mo le afe o ia wala fa inko o ko sa fa me nga ko ke manga o ai o ngor ka o le o kuri ese o ko mai ko le lau ki ngai ko loko a ke fa ko se lau mo le afe reason ese em fa inko mo wanga me ko ke manga o e a ngo mo ko wo fo o ia o tau sisila la tatu le la tatu si malolo pupu le umi o le join mai la ia le o le tuma ia hana la ngor mana yo so nga ola fa wa weli tatu ma se kausa i poi ko ngure wai ko observa poi tonu pulenga le wai le observa awa bele le tau titala noa ai o matua ta fili sau no ai po kanga kai de Samoa ai e o ma ngai ya fo ma ka upule ai se so po ingi pe fa nga ruenga ga kangi yo wala ko mele fe sa ta si le va nga official par mia se so angi pe yes ele fa pe fa ko overstays ai afa pe o aku ngi ngi visitors visa e sorry tu la fono le atu fa nga ruenga ele ka unga ngoi fa fa aku le workers visa la mo lenga fa nga ofa le workers visa ka nga la ke ka fa nga me samo na ta si la le va nga se ka ko so ka ko halu ro ia se i lunga male awa le rope kasi ngi ka pagi o ka fa se i ro lunga male ai ko replant le pe or kala al kuspa ia uproot and replant ka ko marolonga foi mai fa filo ia Hannah Smith i lunga program So fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le baliu baleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai loa matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma inga uma i New Zealand nei.
Te mera wati leo suma 5 minuto te dele tu la lima. Tau tu fa wa Blue Wave TV per book club te ya et fifi fa lo atu. Le wa join mai ia le so yo le chancho wa Blue Wave TV me se fo yo le chancho media watch more le te ya ia le to mai ta ia hana va ai Schmidt ile de vanga o le fiafi. Malo se fo mu yana malo le on sai. So for manuia siata male atawa fa te lava mole avanoa. Yeah, tau tira yo jato mata upu amelo waso how's your day been and your preparations with all this media. So much has happened today with obviously the releases of news, even in New Zealand media, the Pacific people. So a lot of exciting discoveries that'll bring a lot of truth about what's happening behind the scenes. But it's been a good day, Asiata. Malo le sai now let's straight into it. That all sa lo ile vaenga le o mata na mafa so masunga le tau. Yes. O le o vai tu le ngatala ile melen tupu men na fi ale o tau fai fe punga mai si media. Me se foi la the likes of mainstream medias and journalists. E pei o le like o le PMN, o le Radio New Zealand, ABC Pacific. Yes, ABC Pacific. As well as Barbara Driver. TVNZ. Yeah, and TVNZ. Em faina e faso mai ile vaenga le. Do they receive the full message? Are they aware? Mato aware tangata nei ile mafua anga o faia ile fionga le pale mi le vaenga le o a pe foringa mai nga ole la walunga ole meta upule tule me. Yeah, I genuinely, after what I've looked into, I don't think they're aware. And the reason why I think that is because often the people who fill these roles have a bias, but they don't say it, but they use these tools, these systems as like the workplaces to send their message across, which is why we've seen poor reporting from RNZ, PMN, and also ABC Pacific about what's going on in Samoa. And what they're actually sharing is misinformation. And if I saw me, let's go to the radio and see it first, Okay. or whichever order that you want. Sure. I would actually like to start with Pacific Media Network. If you could bring up that headline, please, Jake. So this article was written by Renate Rivers. And I'll briefly summarize it. Samoa's Prime Minister, Lauliale Malietoa, has banned the Samoa Observer from all government press conferences, citing what he describes as disrespectful and inaccurate reporting. The decision follows an incident in which Observer and BBC journalists attempted to confirm his return from medical treatment. The Observer's editor alleges he was assaulted during the encounter, which police witnessed. A BBC journalist present said the media acted respectfully and expressed concern about transparency. The ban comes amid ongoing political tensions, including a major defamation case against the Prime Minister and broader security of government transparency. The confrontation and the ban has raised worries among media associations and press freedom in Samoa. The two people who said they were attacked showed up, one from BBC and Samoa Observer's editor, which is Shalveen, who's the editor of Samoa Observer. So in this article written by Renate Rivers, could we bring up her photo as well, please? This is Renate Rivers, who PMN has trusted to report on issues from Samoa. Further context, PMN is government funded. So they have a social responsibility to report honestly, to report with truth, and to find the truth, and with cultural integrity. So that's applying Samoan cultural values to how they find this news out. Have they done it in this occasion? No. Which also reflects badly on the New Zealand government for not hiring the right people to tell these stories, to tell the truth about why the Prime Minister banned Samoa Observer, and they failed to. I'll also add an extra layer of context. PMN have an MOU with Radio New Zealand and ABC Pacific, meaning that whatever PMN reports is going to be shared to these other outlets. If we bring up the amount of audiences that they have, please, Misa. Yes, those screenshots right there. So if you look at the amount of people that are following these platforms, could we look at the RNZ ones? Look at the numbers. This is the amount of impact of the amount of impact they're reaching to these global audiences, and the amount of
misinformation being told. O le afianga la a le ato o le afianga a fa pela e te wat war mai tai le ta sile mai tai e se foi anga fainga fai me la so fainga parota Yeah. te mai tai le renata e se foi anga yes kai dinga no fai e ke fai ka ngode foi to tere la tole ko meni mai ai ana leina ma vai leina mana fainga report e fie foi ana tu le pa ma fie me ma to me foi na pa wana tanga tanalu ia ele i fialu even tio now ke le lopo walo e approach le o te le lo foi pena sawi i ele te mila na si mai ai ma si ngase mai ai le fionga le palmia fa se la fa ternonga ai ole le nga me fa pene a faia e sau HRPP langa o makua afeki o mai Pasifika inga afa tu fatule ato e te mori mo wina tasile na vaenga na matua i o liliu e se ai mala ulango ma o te faso manino. This is why one of the reason nga lainga nga sola la ulango nga i tono leipa tu loa. Ne o ka ele ole leipa itself. Ai o ko kongo makanga ruenga o tangata tu motor Pasifika le MPP. Ko loa le ngana ele afia fua le leipa tele ia papalangi la ele o mana malam. So le makua HRPP o makakainga ye. Eyo e. Ua fasa uia ya la manguku inga ua pa uku la epa. Ai tu la imel sa fa pito. E ke vai o kanga au le ke vai ua au le hanga fa solo ako. E ke you can tell le la ko nguku o fa sisi fu. O isi ate mina fa sa ila utala. Eyo. Na fa sa ila utala o fa ya tu vai. Ka kia le por ki Samoa. Kusa pe ko ke vai mai ya o te tu le fast. O ke lo foi ko ke HRPP. Ai a ka ko mai ka ko me fai ni usila. I ka ko le makanga ruenga le mo ke o mai ai kulanga uma mer Pasifika. Awar ko so mai fu me la fai Samoa. Ai wo o fa fetai ai nga o fai inga. Tu no wa afia fu le leipa ke le ka ko ke lango uma la vai ai. Ai wa fa fai fo o se au wala na fai le tua se ko e reshuffle mai ma ku kuli e se ai se au va nga inga. Then by all means e ma fai anka ko safar ka ko kuri o riskor ko sanga ngi wa ma fo no te tala ma ta upule la ngole ai ia au kuri le tu la email vanga le ato me foi la le watup ma kwa ka ye ele o maua a ko le au pepa but because all the emotions la le fia la u le male to ele fia fast le la u ma kwa i saufa alo le manga i fai ngole reporting ia le ato ia e sa le lava ole lo fa nga ke le ia Renata Rivers wang fa nga ia le ngore PNM 531 PI Malaysia Pacific e mo moli mai o nga lava la ngonga mo nga lava fa sia folinga mai wo fonga wo sa o ye me mo ba fa le fa nga la article na maka mai o planning o observer ai kele ile menen ka fa sia ia el bange ngo plasa lo nga ro fa nga pen I almost love what kakai umaka kai fai kau o le menga renga pan mo le leanga o le menen kup ai lo se menga e lo ke le ai ma se mo fam kala mai ai le reason na lei o nga pan e mo suspect le el pan mia ia observa o vango no go o Renata Rivers mo le fa ku sia kule o se kai mi umbia o le fa ku sia kule o galo ia edita ngo o mas kama foi o Kenny Mutafa. Ia. O ia le ngara ku edita lokse. Fia, ia le. Le kia. Sauro ngi. Fa fa nga le, ba nga le. Ai o ka. Ia la ma fo mai kusa o le link la le ale HRPP. Le la ka fai ia kala le sa kala ka fa bale ia. E o ke o fa nga ia le fa nga fa nga o fa nga mainstream area Radio New Zealand ma mega be. Ai sa fa le lipoki ele akoko. E ma kwa unbalance ala ngari poki ng fai mai le kai fikau. Ole winga ole ofsiri la hana mali atawa. Is there a possibility like inga reporting there we can lodge a complaint here in New Zealand? Awalanga with the help ole ngang ofayak. Because o kako ngau ka inga umaka kele manga e kuku re vaenga le afileanga. A fai o se afilanga o la tala fatusa le nga yele ku le o le afio le nga pa ia la ka umer kus pa ia a fai o le afi fo ile la ku o le afi e mu kala di le nga i le ave ai se mesa we have every right as a citizens ai me se fo ka ko mi
e kau ke whai ai se kusi a ngai lau kōria, a wā le whisiri. Ngā se sengi lako reporting previous. Did they make mistakes before Yep. and errors? And whai ngai whaasora mina. Well, I think I'm not going to speculate. I'm going to go into Barbara Drever Yes. because Barbara Drever is a good example of someone who has made mistakes before. If we could bring up her photo, please. For those of you who don't know, Barbara Drever is one of the main Pacific correspondents for TVNZ, which is a government-owned, the government also owns TVNZ. So this is actually a really bad reflection on the New Zealand government by how they're treating, the news with what's come out in Samoa. But Barbara Drever, she had a case where she tried to do an investigation into a drug story in Samoa, and so it was published that TVNZ faces legal action from Samoa government because she had incorrect reporting in Samoa. The Broadcast Standards Authority ruled that a One News story reported by a Pacific correspondent, Barbara Drever, breached standards of balance, fairness, and accuracy. Drever's item portrayed Samoa as being awash with drugs and guns and suggested gangs were building a terrifying arsenal. She referred to media reports of hard drug use and shootings in Samoa. The BSA accepted these issues existed but said her evidence did not justify her strong, unequivocal statements. The report lacked balance, with no perspectives from Samoa community leaders, government officials, doctors, lawyers, NGOs, or local media. Drever relied heavily on interviews with the Makoi boys, who claimed involvement in drug use and dealing. So the BSA accepted that Drever acted in good faith, believing the Makoi boys were truthful, but found the men were not credible or reliable sources. So, like I said before, being a journalist comes, especially a government-funded journalist in Pacific correspondence, it requires a lot of social responsibility. But where I'm finding her holes, or where she's not doing well, is knowing cultural protocols and conducting her journalism. That's where the lack is. Mana tua mai ia re teine lea. E whea tua lau tala. O le teine lea. Se ilonga o mea tau jatula epa. O le vave i o le reporting ar finge lea. Wa leva taimi o le paroka lua whirua kasi. Wa leva na yeisia uo, wa leva na tango whaafiso tai le ia le mai tai lea. E le lei o le la wha uo, o se uo fo i he's a well-respected person here. I won't say his name. Nga ngofo la, ma whaafiso tai iai feed uma iai informations. E winga la le mea leo le conspiracy le whanganga o la auli ma tu lou wale ngana le whawhingo fie ma foi ma olo. E o le hit and run wa uma nga sendi e informations. Ma polo misi mai ngake kango e look into it ma kusi si article. From that day till now, le ai ma se mea nga ngofur finge le fai. La ai se ivanga ngange mea vili ku ai kula epa. Wa fu whatever o ia le lenga le fo ela ku le fo inga mangko or ke fo le lenga fa pui fiki. Ya. Kengera. Yeah. Iana li poki fo isa fai matulanga uma na fa pui ia e malo e government fiki. O nga ia isi fo mea ia nga ku la mai. Now, ele fa pe fo mea uma mea ngas ai o le lainga lea. Ona wala tu fo. Le li poki sa o mea. Ai ua whaapiko kasi i se source nga ia maua mai fiki. Lenga ngofo ilo whai kuskusi nga leanga nga ila malo fiki ia nga kawarunga le kofu whar pui. Lena involva tuai mani usila matulanga whapena. E whapenga uma fo ila le skaidi le uke vai akua ile vanga le. Ile tulanga. But too bad. Tula epa is no longer in that seat where e akua ye use and abuse. Ia mea umalako ke kuskusi ia ma o le langona la nga o whanono nga le ata ua le mata upule. O le whelelei peila mai ka ila renata peila le o whelelei mai kusi alfesidi. O kou malama i le whakunga or kala le nga whaku pepelo ai mai o lai fongo ia. Lena whamanino mai el sunga lau le malito. Ua whainga kou kuskusi ngai ngā mea. Ua whainga kou kuskusi ngai le angoa i o le mea kau whaaleanga le uma koe whaiaku ka ngaka. E o nga sao story e koe wha sao e le o se mea nganga ko karangoa ai sao e rau sau noanga le atau ai wa ai ngir kusingar ke ngir rei na tau langa article ma le headlines e umanga whai mai le mele le observer
ai koso ko lo matua mar piko ilalo le mele fa mai nga saltia le la wa yai uma ma fo ngo papa langi makanga ka fa ka mele lo ingol mele re wo kuli le observe no ngai langar palmi lo ngai langar palmi ayo ngol mele le nga fasi le journalist le mai kaila ko fo ngoro ngaka se ki kilo isa mo ma langi ako tanga tonu ale ona tu susinga ya ngar ni sa mo le poki fa nga palo ko ngenge o ko ka se pepelo lang poki ngala ku fa lang poki pes lungo of am kalanga kulepa ai le ai masalo ba ai la uli male fas male sa será ko foi ku e ngo male le umalo ngele fas alo so ko ka file le mai no file le mai la no file le mai la ba fa ko kala ana ki mai ko si me ka fa mai o paki le fas ping paki pa fe au ka picha o fa ko wanga la wala o le fa nga nge renara le fa magu le Pacific Asia mal PNM mal 531 PI fa nga e proper trival le fa magu le TVNC ai fa nga ele au fa nga le observer le ngolo le observer wo leva o ka le ya sango o le la ka wol ba nga le fa nga ko nga menge ki e la ai lo le fa la ko report Yeah. Sorry, pardon me. So my main concern is like, why are these government-funded bodies hiring competent people who have cultural competency and integrity? I think that's a good question to bring forward. It is a tax-funded, organization. And like you said, Ace, this is a case that we could actually take forward because they literally contributed to the misinformation of our Prime Minister. E taua, mai o la ufila le te talo. O se o kuloli al to o ngo fia so se me, me se o le ka kingi. Se ka ko ai ku avala male au laiki le ai o le fata o nei me o mawai ma faina tatu obtaining a mainga. Tu langa information sa o mai ma loi Samoa. Vere ko inga ma se ima o mai roi ku wa afa nga solo ngimia. O nga mawai lo le ku o kama i mo me o kama I pa ai ko fe ko rofi solo ku. Ma feedinga ia information si nga ile. Sorry, the other thing I wanted to bring up, if you could bring up the screenshots of the articles, please, Misa. I don't know if you've covered this already, sorry, Ace, but see Samoans, what are they? PMN. I'm just trying to zoom in on the 1 second. Sorry. Research. Le tulanga le article le Samoa Prime Minister bans nations. Samoa's Prime Minister bans nations only. It's not Samoa's only newspaper. That was shared by ABC Pacific as well. Samoa's only daily newspaper slapped with government. So they have spread a lie. That is Pacific Media Network. That is not Samoa's only newspaper. See? PMN. Yeah. So PMN, unfortunately, have to answer for this. This is a huge injustice to Samoan people. And this was, I in previous Media Watch episodes, this is what I was concerned about, is that the processes in these government-funded bodies are not good enough to establish truth. And now it's happened. Wow. Wow. Menga newspaper sa elang ko pa fa solo media o TV podcast mo radio then newspaper comes third. Ele ngal paule o information le ka kilunga le funganga le o so umalava. Sa me mo ka fuanga paule pepa. O le kele o akako kilunga i media outlets a Samoa. E piko kele akulava information Samoa mo skama ila kungu ka like le kele o information le mo ka Samoa ele nga kala Samoa pa fafo le la ka ka ngona ba mekas ele nga ole observa la mo wa se fa ko kwanga ma se we can get lost e fa nga ka ko be se observa ma me akola ba ele fa pe la fa u si la fia Samoa me la ko pu ko ngol malo e ki lo la tala tu ni mia ma nga ya fo ya tatu mai tu lo o kua pa ka kua melia cancel our subscription no observer honestly a fai foi run le ka ko campaign le na a fai le tu inga level le fa mawalunga le fa alo le tai o le tunu umala na fai nga malo
ma le alo i ko kelo kangaka ora pumongia why are you still subscribing i le tu ai ngā nusi pepa faitala se fa pia ioi ora meta if I were you ama ka mele malo na to sa mo wa ko nga le subscribe na ka fi ko subscribe a kilo on usually pupungi so eling news o ko pe ole taliana ole vanga le a esi la fia ele matua tu vai lua cancel our subscription ioi a wa fo ila o tu pe ia le ai atili ai ona mo le esi la fia o le editor o fiki ai o tangata ia mo le esi la fia le to tele o le tinale a masiantama le ale wo vai tu o la ua ia le e in charge of observatory nei le wo tu e lunga ia e mo le fia kasi e o ko ilo ai kanga kai le vai ngale e o tau sila fia i le la tale no tua misa so o fretua la na le o tinale masiantama o vanga la le vanga ko ngare le ku o kala umaia o ila e feedinga in kia le wo mo wala so au tele shinga tu vai tatu le sawa mai ton ole o ile feedinga runga o vanga le sa le malantama her son ele o savea sano malifa has nothing to do with this now anymore au sir fia wa ngase si ko inga ai mo sir fia lang o le tau faleanga ma le tutu ma le tulanga le wa amatana in vo tau fai e fa o lo aka wa ko media papalangi e au no manga o vaenga le controllinga le tulanga ona pasi le inkia fiki ia a faya kwa turn left turn right o menga le kupu isi ka ko mi o ka ko publish la le o publish le a editor yes sabi ia le na tonua o ila le mafua o i tonua le mafua i telefo ile tatou samala i norfiki inkia ai la ia tangata le tualanga o la ile kam le run nai le faingo ia te ulaia a wa oe cancel our subscription mai mo kai mi sei la to va ai wole ni tupe to e amatana ale fa da to vai ta to ia e tau ma fa ele se me ta o se accountability ma se transparency le bele and this is why e mo mier consider vanga le ina te fa sa to singal tenere o papra leanga ele o se show of weakness io a fai o longa o langa ele loku ele ka di kongu le me ka o siding or the truth ma mi ko so ia taula that's a misleading is se le fai ngor ngakala io le tango I fa tairo mai le par mi fa pe it's a show of work o le vai nga le e vai o le ka ki ngai ya ku ngai la lo me fai me pio ma me fai kara pelo ma me ka fa leanga Exactly. o se show langa o se witnessinga vai fainga Donald Trump le fai ke mingi kulo and I'm sorry o to te against the ale mo te fanga vai fainga le fai kwa pingi Trump ele worried kamalo and he is the president of the most powerful country and nation in the world he doesn't care ele popole tolo okay respect okay stand wife peka e ka kaunga ko ku fa kasi man media ake vai kwa ese ma pelo a efia ku fa kasi ya no mo ke refia ku fa kasi mangi media yo mai the reason for ile mo ke stand ai le truth danga we know exactly the mele mo ke ku ai io o ange me anga u fa per complain so even lela over tour fa te ingale nei foi mo no he always has a meeting with us in office every Monday if I le meeting at company le ngai mare puli ole upula unga le mare upule ngai for mai ia wange ia ngi kanga kai uma enga e se almor ka ka faleanga fu ile a fomo peila fomo le no vai tu ia Dr. Matiu eleke ke Roma tuala Bonifacio lenga amai uma runga matimangi apologies see we don't want that lenga a yengi me fa penga kupu o ke le vai o ke fako ese pe fa pe nga umanga ma fa so mari ata wa fa makala li ata wa sa ongor me ai usau ese me o ke sa kusi a ko fai mai lale ata wa aseta please ko ila lo me nga wa why say something ke fa sa o mai le mele for instance le la va tu fa te inga na ye le si le ta fa so na va tu ila u fa so nga ile le fonga wo to ya fe le fonga le no mai ia tu lo le fio nga
Oh. Taf Safai ka fa. savai I fefo I tafua safua lena mana tu na tato tete I umai fainga o le vaenga ma le ifo o le ngu ifo ia fomuina le o papo e tulanga fo yongi upulunga social media tulanga mana tuala na vatu ala ma faso mali atua because o lo kari kongunga le nganu umar fasa mo ele ifo fu ngisi onga ngisi fainga kala fa pe I runga social media si o le site le nganga vaku le ma u faso peitai na fe mai se tasi o matai io na fe mai il tato official koi na fe mai le fo nga to ro pulo mo fa ka yaku si so fa le la le ka oro a so fa sa fua na fe mai ma mo mia se ma fa so le mai e fa o mai asiata ma lio to fina ngalo onga ore ko fa la vai kasi ngu nga au kasi ai ma afa kasi ko fa a inga ma fa po leanga ua makua kapu ar mako hu mengi wa umang fai mali lienga ngu mo me fa pe o le are me la kupu a fai e sa vali e ngu e wala su ele amio ko su e la na fa o mai na o lo lesi por kalami fai ngo fi e ia ngo ko fai ako e uingi o ko finga ngalo mangi o makula ngongan maka upule a fai o le ufsa ngo mai le fio anga o sa fua e mongi fa maongi mai ya la ko mafu anga ngola ko fai ai ka ko respecting ar menga mai see that is good reporting ioi identify the mela o fa sa mai acknowledge le mela o yai ko aveno fa mangi ngonga me o kula mai why can't Samoa observer do that ar mele yai ya ure ase nga mai si au le ingi me fai nga ngofo a li fo turn on the camera sa mai lo ma me au keep io ora mela na le tu lai mai ile mata pura le la o so tu ai ma le au vai nga ia tu stala mai ne ia tatu ar mai kai le o papa driver mo si la fia Samoa ora mai tai tonu ale le na la tu mana tu ala na mele fai Samoa na no fa tau mo fang pia foi ai tu i mo tu pulanga Samoa ai ngo foro ka pueka ma pu e video ai na sau mai langa ri poki fa mai o keng le wo o ko ngo Samoa ai mo wa enga so suenga o ngai ka mai ki ngai ngu fua I anga me nga fai ai le ma fua mai le na su wa ele malo Samoa ele New Zealand. Maybe it's time for us for kau ngave se kako complain le TV set male PNM male Pacific Asia e fa makala el kako concern ilako reporters here. I agree, and just to put it on top, Barbara Drever has won so many awards. She's got an Order of New Zealand Merit for her reporting and her journalism. So the government rewards people like her who are very, not in tune culturally. And my question is why? Yeah, and I say this in English, and if you're watching Barbara Drever, you better get your facts right, because you are reaping the reward. You're getting all these awards from reporting all the affairs that's happening in the island, including our country, Samoa. But you make the biggest mistake with this, article of yours regarding the banning of the Samoa Observer. And you need to go back and interview the Prime Minister and get his side of the story, before you finalize your emotions, and publish it. So, or kalanga mo, embassy for ia to stala mal to tell you, yeah. At the end of the day, le ato. Ele ai masemea a mea o fare pui se si le kulanga ma le fasainga le a mangingo fo I o le fasainga le fasai. To say in other words, ele ko fia kaukala se pale mia po se la au le mali toys observer. Yeah. But ele partly they can still report. They can. Ele pasa. They can. Foi lá le mene le o que fai a they can still report it. Pe kung vila ko fasili ya langi e fai lan. Ay mga kuha mayo le public vaila yay.
as falai le la sau ngei le usau ngo il pan bia e mau ki koe whenua e whai mukuskala pa wana me olo maka mai le live And right from the live. Maka le live o me anga fai ko ke leo ko ia o sai mo maka le la ia nana whai atu ngā pa wana me ole a whai o kou o ngai uma e fo ile live makuskusinga ia mai e oi marasau ala au ai ko wori poki de mesi o ingai ko ke intrapo ai a uma e ale live o maka upu lai fa so mai ai ko wo report exactly how le fa so mai parmia o ai ole a fia la ku foi fai oko what are you missing la ku ko fai fisi fa valero ko vale ai le fa lo. Absolutely, and I mean, I had my viral piece from last year that went off about Samoans in New Zealand needing to be humbled, or Pacific Islanders in general needing to be humble, especially how they conduct themselves in these spaces. These are the people I've been talking about. People like Barbara Druva and Renata Rivers, who refuse to conduct themselves with cultural integrity, and they ruin it for the rest of us. So it's very sad. It's not something that we're celebrating, but we do need to take these people out and hold them accountable. And we can only get to that level if we have courage to just bring out the truth about them. But if they continue to exist in these spaces, they will continue to manipulate the masses. That's the consciousness and mind of people. Yeah, le na tonu la. O le tulanga le na le ile foi mata up. Mai o le o ke le va ai ngai ngai New Zealand tu lo le fionga le pan mia. Ele ia lu ia pa Drivias. Fai se kala, pe siringia. E o foi a Renata Rivers o Samoa. Le na tonu. E ia le vai. Ale la o mai mangi mau save unga mo. Yeah. Ya esa o ile sa unonga. Ku sa kele save unga mo ai uma inga. Wa mau ia what? Exactly. I think if you guys are wanting to read a good coverage, go to Tullamore Media. Tullamore Media did a really good capture of why the Prime Minister banned. And I also wanted to bring up another perspective from another New Zealand journalist that they posted on Facebook. If we could bring that one up, please, Misa, by Grace Tinetali. Okay. Fiava Ai, and she shared her thoughts. I'll start reading it now as Misa finds the graphic. So, as a Samoan and as a journalist, these are my views and my views alone about the Prime Minister's decision to temporarily suspend Samoa Observer from his weekly press conferences. There are a few important points to acknowledge. 1. Cultural respect still matters even in journalism. Approaching a Prime Minister's private home is not the same as approaching their office or an official event. In most countries, including Aotearoa, a leader's residence is treated as a private space, and in our culture, Fa'aloalo isn't just about how we speak, it's reflected in how we present ourselves, even down to the way we dress. Respecting boundaries and showing cultural awareness helps maintain trust and professionalism in our work. 2nd, a free press is essential in any democracy, and access is a key part of that. Samoa Observer's suspension has been described as temporary, but how long temporary will be is a fair and necessary question. 3, with media freedom comes media responsibility, which means accuracy, fairness, balance, and verification are the backbone of our profession. Seeking comments from all sides, correcting mistakes, and avoiding speculation aren't optional. They're the basic standards. When these standards slip, trust in media weakens, and that impacts all of us. Pray for Samoa, our leaders, and Samoa's media. Keep ready when it's due. Manga ia langa ariko because ele o ka le JPP pe lau ko vai sa o la pe ka fa le media, and for us to decide. So manga ia le ariko Grace, which is another Samoan. Yep. In the mainstream media. Yeah, ala mo renga se Samoa e lua. Ngor man ia mo Samoa mua e fa maoni ele fa itu au le wingo le uta. Malama le ile mata upula tup a lenga yo isi sa mo fo ile le e akwa wale mafainga ko controlling lo ma fau already program lo ma fau e ke kai e ke ro fai na on ma fo angana e pe ano fa tu le atu
Ore kuai fo ia nga o mai runga ka por kalame ongi mea kau ke loa ai o le fai fa le a mio kongo ele fast. Tulo enisi. E o so kuai runga. E roa kuai runga. E dise mera la inga le foi kau ki fa kari mai le li poki le fa tali o le ore tingo le bidionga. Ma forensic. Le ma ki fa kari mai ya mali atau. Nga sawar kamar nga ai sa mala mai ai mangisi o fai pule le fast. Tulo. Sa so nga ka fili sa ungoa ma so nga faile milionga e a ungoa ma ka yala me uma e ke le o lai lunga ka ko por krame kolo e tote mai mo ma to mata ai ele fa pe o feto se si tu ai ma vua ona ma tu tala no a tu de tu langa le o le wa kur fa nga malo o le matua manino io tu singa tau fa ale anga ma tau fa se nga mai el opse ai pau ala va nga le o ta oto iai wale o ko fia kala ngoa ma fia popula i pa mia ku sa ma me fa Trump. Are you from CNN? Are you from BBC? No, I'm not going to talk to you. Bye. Ai ole fa alo la wa lunga la ngore se nga le si le di mor kamaro kongi vo lunga di mor ko ing io just like if I'm going to PCC mal Fox CNN fica fa kamalo now se vai tu tato ese uma akungu uma la culture. Now, look at how Trump that's a palangi reaction. Imeya, don't talk to me. Yo, whatever. O Samoa, ele upu e fa Samoa fa pete ule va. Mai, as much as ele ko kele lore loko kuloa ko kele lore loko par mia nga yai. Por fia ko runga kulo tau te lo uma. However, nga makua ipu le longa loko. Ke ule va. Ma fai kindly if you can leave the room. Lenga foi e rude le fa Samoa le mai mawolo ngofo foi o kere fia karia nya ofsiti. Ai mo mele eto. O Trump la maybe e kuria fali. Ai le ke Trump lo kilo mai au kere karia I'm not talking to you. So that's mean. Ai le fa Samoa inga ia mala maka o yo me o like the cultural side of things. Absolutely. And just to add on to that point, the amount of money that goes to Pacific organizations that the government sets aside is in the millions. So you can tell why these funds are highly contested for. But it's so funny that the people that we put in these editorial roles or Pacific correspondents lack the most knowledge about what you're talking about. Afele winga le lutvet vai. O le simple ia kasi ala ka kilo. E fainga ka ile pandemia. Onga le mafai ngonga kango ignore ma le fia kaukala ya o ale ki sa fai mai ko le nga o kanga ka soifua o Samoa e ia le ava kuri ma le ava faka o me uma io o la audi fo oska ka kumu le lofa so mine as well please leave o e mo le message le ka fai ai al mamalo vo yo kuringa yes a kuri mamalo fa pe ka ke la ko ba fa ya melia o melia ya au mele ai le fai al matu tala fa mo mo pe fai na tu wale ma le ma se fa pe mai lunga fafu kele fie pula o kele fie kaukala see in the palangi perspective of things that would have would have happened but like you get out I don't want to talk to you see I fai la e Samoa oh ele la o kele la fa le kong ele alo fut ka por kala me aver ka ko la lo le fionga pan me pe o pe ya too much ya kulo a o me o mai sa ngo ye le fionga par me ngafi so le se nga sa u le va ma u le va e nga u ma lo nga fa mangingo ile akungu ma fai sa mo ya ma sa no le par me ya sa mo e ma fu anga o ma ya wo pure up by melia therefore I okay le fa sanga kali la fisidia ala media please fainga e kura i wai mai mau for kai mi e ki kau fasiri mai o ke le kai o karngoa va e lek e need mero fa ko la ka wonga o vai nga o kau fikuri mai ma meo o certificate ma meia ai isi certificate ka unga la walunga melia mo i longa faila valava fa popo iai fai fa le ko ofu ma longa lua ia le leinga e malama ia I la wanga nu le va fer i fa pe ami ki fai la unga e lo i lo ku o lo savali o lo ko kala o lo ngofo me uma fa penga fa o popolo ia
Ele mala para le palangi me. I think Baba Driva and Renate Rivers needs to come to your school. O pun de Minnesota. They would. I think they'll do well. Lena, o le winga la le e fetoi la utala. Ta ua ia o ko foi le a fa la mele le mawai. La ngor kele le yai. Ele se la video le nga fai dio hampo video. Ya, la foi nana le no o te fai atu. O malanga langa o ma ya kele le o le au fia Samoa ma le au Wannabe ma le au Samoa when it suits you. Wa kele ale malanga langa o isi o wadi ie ele ko kele o kai nga mala mai le fa ka wa ingo me. Al bawanga me le ko ke ko se ko ke kingo ya Esau ai ko ke leo ya Jakopo to te fa nga ina lo to connect fa Pacifica to get what you want pa ko ke leo ngau yo ko understand fully what it means. Yeah, what is worse to le ko nge ka ko le ngo foi ko pe e o e pepelo. Yeah. Ya le na tonu lava ya o tele la na o le tulanga o le utula i mai ele ya se me pa o le kali o nge me uma ma o tele fa pe o te fa pe ala o kala le fa a fai o le attitude le continuously e fai mai tangata nei pe ano fa te o foi pisingisi ele ya se sengo me pisingisi le ato a fai to te va va ia tu pisingisi e HRPP ele ngungu maka akier por kiki ayo mai ka aro lenga to me I will fast supporters tauta ya supporters don't even waste your time me ko fonga o nganga no honestly it is a ka falenga it's a fact because if they chose ka aro por kiki lenga then ona ma fo nga yo fo lango ilo HRPP le ngara u le fale la foi coupe fale o la ya mo ka HRPP ai ele ngu le winga lo fa ko la nga ya ka nga professional la ko approach a o isi la ka nga e fai o le HRPP a le sau lu ngor ka fale nga la ko me la na le tati fai tu inga sikai di foi la fai kamale cancel subscription pa o mai ia na tati dia le pe o tota e fe e wa i lu ngo pe o sami mai ma wai fo le ai le or kai mi ya le to yeah o le sita o sita to any have you got any Hannah with regards to anyway that's the news I want to share today. Ai la tape ai la mali e sei fai o kola ukala no ma fo o tele ano ai ai ona o fai so o post al tangata lea al tangata sa ai la pa ki le sa fa ku sa run for sa ai la na tala mo na fai le sia na post e na te io e nai le kala fia mele nga fai le mai mau kai mi o kupe ia la faalu e koe ore tai le lua se lau lima sul milionga fo le nga faunga le nga kai mo ke tika no vai tu ai e koe criticize ia e saunga mar finga nga lo sion to lua ka ko me fa penga ale fela wo to vai tu le sia na post le au mai te vi lunga o le fo ila e o so e lango la observa ai fa si fo il fai tala fo le pe fa luma nga ai le fionga le ripare mia wasi pe ari pe fa volea o to si la tu ye alu ngora tana no batua le nga o yo stangata sa nga u sa u fa su file ku u va ku fa ku nga fai mai am kai ka ava ila na tala le mai you know ele fai na no opinion ai sa wai ku ma le me pi tau fai mai ata to on sa ia isi o uso ai mina nga il parmia mai le nga pa ia sa singa university ava ata to vai tato ia tala o le me matanga ai fai nga le to inga tangata o lona to alua o le minister o tupe o lo tau ave fo ima ave ia fa to nga le fionga de palmia i le fionga ya muripola o se tasi o sui palmia ai ka ko vai me fa yero ko o na so lo ngali ya ko pe fa pe mai se fa nga so to lo fo le ale ke ka mo fa e malo le vale fa pe so ko le vale fa pe Katrina Hi Katrina. I hope you're well, Katrina. Ai ko nga me fa pe ko ki ro ko fa ba le ka ka ko mo
Sa kaunga file mule ma whaalalo ma ke o malu o si ki ngā fo ia mole o ke losa. Ia masi fo ia sau le ngā mua kele maka ngā ke le lawa ka whai ngei. Ale hora ko se whai maisi maka ngā. O te whai atu lau tala e o folo ulotu. E nei no whai atu. O te o folo mawhai na sau whai mai whape nei ia nei tu ai ngā post whape nei. Knowing o siona tulou alo whionga na minsta na losa. Murpola. E nau ai musu ai o ie loi fo ie le ia se me e mawhai na ma alo tuanga luai o na whape. Ai it's kauna ai ngā ole mo ngā fo ngare ngā opi e kau vai i roka loko. Mo tā misi, ole ngā ua lofa isi mingiska. E saura ngi ka ngaka ngā wha luma mai o whainga o na whamtalanga. Na fwoi artikor ngā mai whera psewa a lailea kau angalosa. I le tūlanga fwoi lea lea ua i oe le mālo la e koe sila i le kūlanga lea. Ai ko fwoi shea ai whai ei. A alu kou kaimi ngā mea kou a koe whare mālo. Ewa. E toi whai ai ia mea e toi... Ai wale tatia la le tūlanga o le tisa criminal o na mawhau e tuu le whale se I whai le whale. Ai, e le whela uto e oso mai I... And how many times? I mean, we've covered it in the show the last 4 weeks, how the Observer has just written terribly about her. Just very sad. Apalo inga le ni te whai atula te tala. E whainga tā te le tu ai ngā tangata. Ia ai o le tō wha, tūrou. E le whaku, e le ia mo I liu wā. Ai a whai... Lenga e mau ke mangu foi ma kou ia o ke alofa I le mingiska. I ona tūlanga ma le tofi ia mamalu. E lea ia se si ulanga wha aloto I whale. Ai a whai o whainga I o kua inga kanga ka whapengei. E le sau e lango. So le whakoa uwa. A kua kupulo se me whapea. Lea daua whato a tupu lea o se me tailo I langa I matuolo so I whuka ilo ngisi urungari I se le porkiki mua. Pe yengi me whapengei e tau ma whai mailo na to alua I le tua re malo. Ai oso mai whaaleanga mea. Ai whaasifo a I le ngofo e kau lau le ia. Ia ok, sorry. I se mea o le fie, I se koi. Hallelujah. Waka fifia wa kai minenga whai whakau konga. Wa mangongi e koe au kawha o whakakau minska o kupe. Ka whapea I a suya inga. Mai, o lau tu loua, I have a lot of respect. Muli pola ana rosa. E matua I o ua lofa wha maoni fo I lele le tūlanga o le whainga o lau ngā ruenga ma le lango ino o lau tūlai mai. A o lau tala lea u te fia vatu. E le ta tau na toe mai maua ni tupe le malo e kokongi e le pasese o roko o rua. E alua ingi malanga le malo. O psa o alea. Mongi ala ukala. E le ta tau tasi lea vaenga e tau na whapasia. E le kaunko e sau e alu. E kau ke le kari konguinga. Le anga e kasila lea whai kakala e liki ei mei kua. Ia. Kokongi a ia pe a whape o yengi me whape ngai kawa ingi pase se o sou o le spouse I malanga ia. You know, first and foremost, e le kaunko e alu ngi malanga ia na malo. No fo le le fale, no fo ma tui ni for fale kuloua. Ia, la ukarongo. Ale u te whai atu. O to inga tangata nei ale se ia male a runga ko inga mionga fa vasi pengi e mai mau kai mi ya o ya wa ya le to wa te agree la tala lu te fet e wa makaulia e fa longo I kalam fa longo me fai fa so ale pas inga por e mongo o lai e ru ka yo e lengi me sao mai ai pawala na ole me fai ko inga ya kat ese ma entitlements. Vai po kuloa a yese si ale a ingala ye fa le la tulo tatile fatu pe sa wo se ko ngangi angalosa po se uso o angalosa e sa we halu ai malanga ia fa nga ka wai ku pele pe a fa pe ole ye ni fa manu yanga fa pena io ale winga fa matalanga sale o ye nga fariri mai la yanga sa wo isi kai mi e kele mo ke fio e fa ni fa alo mi skape a fio mai a fe ke sa we mo oh e makua ka kela ko va se ke ku ser mi ska ko ka fa lo e ka fia pua ia ko ia ka fa lo ngofo mai you know matanga to mai to inga me fa pe me va fa do ngari me di foi lango a ua e le mafaya se mea ko ra le mo a ua e le mafaya se pa ki e le kari ko winga ngisi oi ave ma se kai kai
i foi kau kua ma e alofa le se to lua ma fa ma ma e foi ai yulia wang fa fa mo lang pako you know ai tatia mele na ole mana o li fo si makala la ngai lunga le ngai le we've worked our hardest e fa kwela kwala you know le to le na fa e fa marulua la utala fa fonga le fonga le nga fa ki ngai loka loko le nga I've worked my hardest e fa sufi le ku inga ia kari kongu ma aver fa ko inga fast yeah we work our hardest makor ngalue fika ikunga ia iyo ai le fa pela mo ki nga hinga e ngau e longo pueli ile tunu iyo e ma convince loko kangaka aver fa ko nga la audel mali to aver fa ko nga ya angalosa o overis kanka ngau para mi angalosa skai yeah pe a fa wa pe ai do winga ia nga ka fa yak la akele nga sawa ai pe eu so mai manga me ia pe foringa mai e fai kala ma fai ma fa ka uma wala loinga ai kai o leanga mako nga filifili ele ku a fe ngi o ka mai mangi o university feng le lo kore fa ye ta sila tanga tarma to leanga le loto la ule mali to ro bumong yanga ele hanga le loto le la ule mali to nga ro ile pe o nga valo soro mai fo ile mai ko nga post fai tanga tele ya na tu langa na le o wa fe tu nga tanga ta fa pe langa le ska ka fo ile fa o lenga li fo manga oi ile a kungu e vaku wa fo ka ka le sa manga vale le fi fo va le sa for ko ru e vale ko ru vale ai o se vale le ki ka si le bo ya o tala na male e a fe tu fo ya i tu langa fo yo siau a ngoso mana vai me fo ile ale na fa o lo atau me fo ile ale na la ititi le respect tangata i lo to lua tu lo le fionga mingiska le ngai solo mua ya ki o lo sau fai mai ya kala fa piama fa lu malu mai na tele tu lo le tala tangata tu fo lo fai kau ko minginga ko mingi ko iska ma satia i fua le lu fa lo to i fali ai lo se mea ka kau ngai ya ole tulanga le nai le si ana I have no comment on this. All I want to say is Ana Rosa is amazing. You're doing a great job and we are supporting you 100% of the way. Yeah. Totally agree. We have your back. Yes. Yes, absolutely. Ole lo to malenga nga moni la pe no fa tulo tal. Matua i se lau pasenge le tulanga lango sua le fionga le minista. Ai ata to va ia tu inga tanga fa peni. Le winga la tala. Wa ole ale umila tanu fo ai ma le ai se tu ala lo va tu ala ai se fe langa o nga ia me ku ai public so mai me al kamaro iru. Yo. Ano pe ka kala la ka angalosa o ka ko le fast o ka ko fa ka balo. Ka ke pui i ko finga la i lo perkua. A pela que sabe que le lo pui bega. Ya, nga mo. And also this happens to a lot of women, you know, when they're performing very well, they're not very supported by other males, unfortunately. I'm not saying this is Ana Rosa's case. Well, I'm not saying this is Ana Rosa's case. But oftentimes when women succeed at a very high level, they attract a lot of jealousy, especially from men. So seeing this breaks my heart. And you're not wrong. So you're not wrong. As long as I want to disagree with you. In some cases, but you're not wrong. You're absolutely right. O tūlanga le, ma se hafo I tūlanga whapeni whaaloto I whale when it comes to couples. O le whaatahua fo I la o le vaenga lea. Let's do a nice send-off il mata upu lea. O le whaatahua, tātou fo I o li. Ia po kama. A whape o lea te lua mafuta masouto o lua. Au e vai e tu matua successful a lea lua. Lea lua si outo o lua. A fai o porokiki, pisingisi, academic, o le alava. A fai a o le whamonuianga na iau a au, o le fai whatoanga. Matulanga uma, e ke irola ukala. E ke le maua lalo ai le meranga. No. O le a kili maua lunga ai le ngawe. Ioi. Leanga o lau kapua inga ma mea uma, vai fai a te sinda atun. Pare mia.
ave me fer wa elo matua e laki a koi maleri ide ngala fai por ka mixa pai ke ngala fai sinate le eva e lango o mea uma e ma se ma fo fa pe mai au la ka uvale ro kamkangi wal ko nga mea nga ole bride it's the bride e ma walunga lo le melo le bride the next best friend ole bride ole jealousy como lo jealous or abuse ya nga como lo le abuse stupid I don't think we should be laughing about this. no fanga umai lo le abuse le stupid why nga o mea la yeah nga umar abuse stupid nga umar stupid fa mai lo mai de visi hands behind You're going to jail. Useful idiots. Usala le yala le hands behind ale nga le hands on the chest. No, it's kind of ben of tu tatu Samoa. Ele fa pe ona tau te lo uma se e ai uma ka ko so kanga HRPP. Ka ko ainga ma me uma. Ana mele fai malu o tatu faiva. Let's honor and respect whoever is in power now. Kioi. Ana mele a misari lo lo ka le fia ri o mingis karo ko ruan. Ma me uma. Fatoi. E ba fu ma la fa ya mi vole kai. Ui que kau mas. No comment. Wanga sa ui mangisi. Kiro na. Wangi u ka ve ku post mai ka maro ya ka. Le pa post. Ka wa. Fa sa ya ma wa. Se ko lo ka se ni mo ya ka ye ka si so re ke nge fa kala. Buja. Ko le bitinga. Ai la mu ko sa. Ai la mu ko to. Ya, ala mai ka ko wa ka se vai wa ke ro ke o fa sa ya. No, on the wing on la tala. Ma you know, o te fa malulu tu lava. Va malulu tu il fionga te mai minister, tu lo wa lo fionga na losa, e pro fionga mu pola. Pa ia fo ele afia le la fo ele tele no tau fa ngale ngo mua tu lo ele afia matangi tu langa fo tapo inga le tu malo te lo te mala ma ile loto male nganga le va tu le faso se o se kai kalinga fo o se ka I maka le va ia tunga te ia public criticize le malo you know o tala ai fa o kai ka mau me ave ku le pa ku sai kala ngo I mau Samoa ai fai o inga laudi pelo ai karango ai ile ai fai o ya o laudi pelo kulo o so menga o te vai so al fingo na post man nisi fo yo e fasi fo ai le fie le laudi el malito so ya jawi ai o le fsiri la fa maka geila anga tulo ana o anga lo sala le parmia Kaya na matua matanga le me o le parmia to so to rua e ru e kai mai de si mai fa sanga ka mai ima ya ta wo so mo ta masalonga pe ya o isi ka ka le fake pages ai o le fa malulu to le fionga le minister le ai le o afia matangi matulanga ya wa to inga me voila ya afio mai la fa ka inga wa so se mingi ska ya fio mai usila mafia ya le ko si la mai inga ua fea mai fo ele minister o tupe maua po o revenue inga ia so kus ya e vai lo lofi mai al to hotel ya mana tu ala to inga mene e fenga ka kere ka ko story mo ka ko kala ale la ka ko skeri fa ngu so lo iwana nga e tau te vai o pike fu ongi fe se kala nga ri ile HPP la nga le ia o pike fu la ngor ko lu ka ka le ai makwa va ya na le enjoy e fu la ia le ole ya le na ke robo umata tumtau e se ka upon ngi Hannah, final words. Final words. No, thank you for everyone for tuning in today. More Media Watch coming, but we're now going to focus on international news and how they contribute to Samoa. Very good. But mga ngayon paling yung kapokala o nga ka attacking ng media Samoa.
Al ngai no ka taking ngali media ngusi. Absolutely. Oi le ama se me alo ele pokara. Hannah, I have an assignment for you. So your assignment More work. is to get a hold of Barbara Driver. Oh, yeah. Get a hold of Barbara Driver, get a hold of Renata, offer them an invitation to come on this platform and let's talk. And also I let would, yeah. and also let to these mainstream. Absolutely. The Yeah. TVNZ, TV3 mole Pacification mole. If I'm makana ila ko reporters yeah. No, absolutely. Yeah, they only lenga. And then also let's give an open invitations for them. I think so. Well, Maybe after that, after the open faswa and Chalandua, yeah. they will probably walk out of this studio with much repentance of their hearts and wanted to be baptized. Yes. Because what they've been reporting is misleading. Exactly. Well, Barbara Driver has seen my story that I wrote about the misinformation being shared, and I will be taking this to their employers. Yeah, because that's this is a huge case, and I will update you all on how this goes. We're not out to whaleanga these people. We're just calling out the level of like misinformation that's been spread, and there needs to be some measure of accountability from the leaders at these organizations. So I will get onto the assignment, Asiata, for sure. Yeah, we're actually helping them. Yes. Exactly. We want better. We want better Absolutely. representatives for us. If they can Yes. see the positive side of it, o le ka pusangi ala ko pa pena mo samo. O ka ta ki ka ngafi. E ka ka fa le la ko ngalo. Mo fi fi o le ka ke ba ko ya me. So let's do that. Let's do it. Let's do that before the end of the month. Hopefully we can get a hold of them. Yeah, our assignments na hana. Na su e mai lau mai tai. Ofa fo ile ai uia pe ala te tau langa ua sara laura kala. Au ke le lopo ua ka pa fo isa finga ngalo le fionga le palemia. E tu sa ai wa o ia kongu yonga na maka upura. Yeah, matulanga. But whaftai mo tapening o tātou media watch ili nei fo ia amatanga o le vaiaso le atau final words. Yeah, fa kai mo le ngia mo fo ya me ko le awala ko fa so ai mo le sa va le ngaka ili ya Samoa. Ya ai fo fa mo mai ma ka po mai ka po kala maro fa tai. Tātou whira ele so teo, o nei nei fufuanga tāua le nei fiafi. E fia awa ia tui ai. A tātou whiloa i le fefe teo, tutuli matai ia nisi o ungo tātou cases i Samoa. Ai aune ingalo le wha moe o le nei fo weekend i le Manhattan. I le wha moe o le anai en matau aina ainga. Ia, o fio anga fo i manu ua la whanga o tau si le fia uma. Ia, o e fo e tau ainga i le fionga le li pāle mia. Lona ainga i le tū i whale la tai. Ia ma fio anga i o tau sa asirisira mai i lunga whale la tai. Whale a siu. Whale a lili salani si umu. Whale wha. O le pāma sa le panga mutia tele sa tupa i tea. Sa musu. Ia, si umu na wea. Manesia. Ia, a fio mai. Tātou lango-lango le whamoe moe le aso tona. Aso tona i nā le Manhattan. Tōsu tā la le rufale. A matai leono i le afiafi. Ole, mawase o tōtonga. O le case. Case ha ulango ngi le mention. To be honest. O le ua pisi soro lava. A ua ngalo ia kia. Aku ia laso kaiau. Kaiau le siaso. Tomorrow is another day. Until then, matu fatu. Asiata le e tau amhana. Soifua. Ma ia manuia, nei fiafi.